Kulandela ukuba kutholakale ama-motions iphakamiso zongabethembu ubuholi buka somlomo nobuholi bukaMeya emkhandlwini la kwenziwa amaqembu aphikisayo i-NFP Anc kanye ne-EFF. Kubeke sekuba khona isimo la usomlomo ngoba uyena ofanele amukele lezi incwadi lapho ayibuyisela khona emuva esho ukuthi azihambisani nezimiso njengokulawula kwama-rules of procedure ne-standing order somkhandlu. Okudale ukuthi laba babe benze lezi phakamiso baphinde benze ezinye abazenze ngolwesihlanu oludlule mhla ka-10 sebefaka ke ama-motions amasha. Emva kwalokho ke kuphela insuku ezimbili kuphela kwathi mhla ka-15 ungqongqoshe wayesazisa ukuthi usebiza sekuuyo sezobiza umhlangano ngoba usomlomo no-MM sebehlulekile abafuni balile ukubiza umhlangano. Kwasimangaza ke lokho ngoba usomlomo azange enqabe kuphela nje wakhomba ukuthi lezo ncwadi zabo lawo ma-motions ayenamaphutha. Kukhona information edingwa umthetho olawula ukwenziwa kweziphakamiso ezifana nalezo la emkhandlwini. Ngakho ke kwasimangaza ukuthi uminister usexambukela nje mashinyana kangaka ulithatha phi igunya lalokho. Wabiza kumhlangano lobo kufanele uhlala izolo. Awubangisahlala ke ngenxa yezimo bezikhona. Simangele ke namhlanje sekugcwele amaphoyisa kusuka kwakhona izolo. Gcwele amaphoyisa yonke indawo lena sesikakiwe la emkhandlwini. Namhlanje amaphoyisa athathe amandla okade lomkhandlu, aphuca amandla uspeaker, aphuca amandla municipal manager, kwayiwona ase enza isiqiniseko sokuthi emhlanganweni obani abangenayo ngobani abangangeni. Amakhansela ethu nje abangesaba ingxenye lomhlangano ngoba nangaphandle ukuthi vele ungekho emthethweni kodwa amaphoyisa bevele sekwenza kube nzima ukuthi amakhansela e-IFP angene ezemhlanganweni. Ngakho ke umhlangano namhlanje ke nezinqumo zawo thina njenge-IFP asithathi njengezinto ezisemthethweni ngoba lo mhlangano ubungekho emthethweni. Ngakho ke lokho kusho ukuthi noma ngabe kunqunywe ukuthi kube njani kulo mhlangano thina kusithinti futhi asikuhloni